el ministerio de desechar tu pensamiento y creer en la palabra de Dios. La misión Buenas Nuevas, predicando el Evangelio del perdón de pecados hasta los confines de la tierra. La semilla de la palabra. En 1962, la palabra vino al corazón de un pobre y joven ministro. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En tiempos de frío y hambre que parecían interminables, se encontraba una esperanzadora visión en la oración de un joven ministro quien guardaba la palabra de Dios. Aquella visión no podría realizarse por cuenta propia. Cuando este joven abrió sus ojos, todo lo que vio fue una pequeña y fría capilla. Pero el Espíritu Santo llevó su corazón a través de océanos lejanos. Con el paso del tiempo, la esperanza de las misiones en el extranjero aumentaron significativamente, y fue así que en 1989 fue despachado el primer misionero de la misión Buenas Nuevas con destino a Alemania. Sin embargo, no existía alguna planeación previa para la estadía de los misioneros en el extranjero. De esta manera, incontables misioneros fueron enviados uno tras otro, confiando únicamente en la palabra de Dios. Solo podíamos depositar nuestra esperanza en Dios. Solo teníamos a Dios para depositar nuestra esperanza en Él. El trabajo de la fe. Había muchas dificultades y limitaciones que teníamos que superar. Nuevos idiomas, nuevas culturas y costumbres. Existen numerosas e insoportables dificultades en el ámbito del ministerio. Pero superamos las dificultades y limitaciones a través de la fe. Las dificultades en el ministerio nos hicieron buscar únicamente a Dios. Hemos predicado hasta los confines la verdad de la sangre de Jesús que limpió los pecados, y han habido incontables frutos de salvación. Por la fe, vencimos enfermedades mortales. Por la fe, predicamos el Evangelio hasta el final, incluso en medio de la persecución de los nativos. Por fe, comenzamos el campamento mundial alrededor del mundo, algo que todos dijeron que sería imposible. Sin embargo, no enfocándonos en nuestras carencias, sino en la voluntad de Dios, muchos jóvenes comenzaron a cambiar y se regocijaron junto con nosotros. La fe nos guió a tomar otro camino. La sabiduría encontrada en la Biblia nos permitió establecer el Instituto para el Desarrollo del Intelecto y tocar las puertas de los gobiernos alrededor de todo el mundo. Fue así como empezamos a cambiar países uno por uno. El fruto de la gracia. Han pasado 35 años desde que enviamos a nuestro primer misionero. Al día de hoy, hemos establecido 1,200 iglesias en más de 100 países alrededor del mundo, entrenando a pastores locales y predicando juntos el Evangelio. El seminario bíblico se lleva a cabo cada año en cientos de ciudades de todo el mundo. El campamento mundial se ha convertido en un evento internacional para jóvenes con la cooperación de diferentes gobiernos. El Instituto para el Desarrollo del Intelecto no solamente se encuentra trabajando en instituciones educativas, sino también en agencias de gobierno, en prisiones y en el ejército, transformando así la vida de muchos. Asimismo, cada año, jóvenes conectados al corazón de Dios llevan a cabo servicios voluntarios en todo el mundo.
También proveen de servicio médico tratando el cuerpo y la mente de los nativos. La puesta en escena del verdadero significado de la Navidad está despertando el espíritu del Evangelio en los Estados Unidos. Actualmente estamos reuniéndonos con los jefes de Estado de diversos países, abriendo la Biblia y predicándoles el Evangelio. Todo esto no es fruto de nuestro arduo trabajo, sino de la gracia del Espíritu Santo, el cual nos ha impulsado a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuevamente, bajo la gracia, predicamos el Evangelio ante miles de personas en los lugares que Dios nos ha permitido. Nuestro fruto es la gracia de Dios para el Evangelio. Estamos corriendo hacia el Evangelio. Ahora nuestro ministerio ha entrado en una nueva etapa. Hemos comenzado con el CLF, un congreso para líderes cristianos de todo el mundo, con quienes compartimos el corazón de Dios. Desde marzo de 2017, el CLF comenzó con 800 pastores en la ciudad de Nueva York, esparciéndose a través de México, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, así como en el continente africano, asiático y europeo, guiando a decenas de miles de líderes cristianos hacia el corazón de Dios dentro de su evangelio. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Muchos pastores que han buscado una reforma y un cambio en el cristianismo decadente unieron sus corazones comenzando un movimiento para predicar el verdadero evangelio basado solamente en la Biblia, que es el corazón de Dios. Hoy, incontables denominaciones cristianas alrededor del mundo nos apoyan para predicar el santo evangelio y unen sus corazones para trabajar en conjunto. Nosotros soñamos con un mundo unido bajo el Evangelio, unido por la sangre de Jesús que ha lavado nuestros pecados, confiando en la palabra y con fe en Dios. Anhelamos profundamente que el trabajo de Dios sea manifestado en su gracia. 여러분 안녕하십니까? 네, 그라샤스 합창단과 El seminario bíblico del pastor Oxupar junto con el pastor Oxupar estamos a la noche el tercer día. Están felices viniendo al seminario, ¿verdad? El himno bello del coro Gracias, la palabra del pastor. Especialmente esta noche nosotros tuvimos la ceremonia de publicación del pastor Oxupar, el libro Nuevo Pacto de Dios. Una persona que aparece dentro del libro se presentó y empezó a testificar. Anteriormente estaba cautivado en medio del alcohol, oyendo la palabra ahora. Vive una vida de pastoreo y está anunciando el evangelio a mucha gente y ha hallado aquel cambio precioso mediante el seminario. Ustedes también. Esta palabra, el nuevo pacto, mediante esta palabra obtendrán gran cambio. Amén. Estamos muy agradecidos. Entonces, esta noche vamos a empezar con la oración. Es el pastor Kim Jeong, directivo del CLF. Dios Padre, le agradecemos por la guerra. Estamos en conflicto en el mundo. Por el COVID vino la pandemia. No hay esperanza. La gente ha estado en medio de la desesperación. El gobierno también. Por el COVID
No había nada que podía dar a la gente. En ese momento tan difícil, el mensaje de su siervo se expandió en el mundo entero. El testimonio del siervo que decía: me duele, pero me curé, dio la esperanza a la gente del mundo. Y en 655 canales, millones de personas han oído la palabra de la Biblia. Ellos que no tenían ninguna esperanza, este evangelio fue la esperanza. Ha sido la palabra de la fe para ellos. Dios, en el mundo entero, cuando estaban en medio de la oscuridad, la palabra de su siervo, como luz trabajó y le ha dado la esperanza. Además, mediante el seminario bíblico, el libro de Levítico, cómo es que nuestro pecado es lavado y cómo es que nuestro pecado pasa. Nadie conocía ese proceso, pero usted dio la sabiduría a su siervo y por Levítico y por el Nuevo Testamento conectando con Hebreos. Nosotros somos perfectos, santificados, y aquella palabra del Evangelio siendo anunciado tomó esperanza. Cuando hemos sido uno con Dios, la persona que era alcohólica oyendo la palabra se perfeccionó. Y aquel hombre que moría siendo picado por el escorpión se perfeccionó. Una manifestación maravillosa surgió. La palabra anunciada en este seminario bíblico no solamente es esperanza. Millones de personas obtienen el perdón del pecado, vuelven al Señor y viven una vida con fe. De tal manera van saboreando cómo Dios está vivo y nos bendice. Más de millones de personas del mundo entero, pastores, se han unido al CLF. En este último periodo, la palabra del siervo siendo esperanza. Aquel poder de la esperanza del Señor expandiéndose al mundo entero cambiará al mundo entero con una luz resplandeciente y de tal manera cambiará una vida bendita. Esta noche también tenemos la esperanza ante su palabra y todos los que oyen la palabra, siendo uno con su corazón, deseamos que sea una noche bendita. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. En nuestro seminario bíblico, cientos de pastores han venido del exterior. En esta hora es de la República de Congo. Es el pastor Israel Roela Nzembe. Vamos a darle un gran aplauso. En nombre del Señor Jesús, les saludamos. Yo soy el pastor Israel Nzela. Vine de la República del Congo. Entre ustedes, si tienen teléfonos inteligentes, dentro del teléfono está la reserva llamada coltán. El coltán, la mayoría, surge del Congo. Yo le voy a contar acerca de mí. Yo he crecido en una familia cristiana. Mi padre era un diácono. Mi madre también era diaconisa. Y en un colegio cristiano estuve y yo recibí el bautismo. En el año 1969 obtuve el bautismo. Pero, aunque recibí el bautismo mediante el Evangelio de Jesucristo, yo no pude tener convicción del perdón del pecado, por lo cual era simplemente un religioso. Pero mientras que crecía yo, oí el Evangelio del perdón del pecado, por lo cual yo me arrepentí por mis pecados ante el Señor. Y de tal manera, después de la convicción del perdón del pecado, me convertí en pastor.
Nosotros nos encontramos con la misión Buenas Nuevas. En la República de Congo, mediante el pastor Nyaboke, nos encontramos. Nos han presentado al pastor Chang Jeong y esto fue el inicio. Y desde el 2018 varios pastores de la misión Buenas Nuevas visitaron nuestra iglesia. Lo importante que era la misión de la bonne nouvelle apporte cette parole qui est scripturelle, qui n'est pas une pensée humaine, mais qui est dans la parole de Dieu. La misión Buenas Nuevas, este perdón del pecado que anuncia, no es teoría, no es ninguna doctrina, sino que es la palabra de Dios clara que aparece en la Biblia. Yo también, mediante el misionero, he oído este evangelio, por lo cual estoy en este lugar. Yo encontrándome con el pastor Oxupar, él es una persona muy humilde. El pastor Oxupar, la palabra del pastor desde el 2018 he oído por internet. Esta palabra que anuncia el pastor Par debe ser anunciado en el mundo entero. Tanta gente no conoce el Evangelio del perdón del pecado, por lo cual muchos piensan que son pecadores, por lo cual continuamente va arrepintiéndose por el pecado que cometió. Pero como el pastor ha dicho, este perdón del pecado ha sido hecho en el cielo. El Evangelio del perdón del pecado es una redención eterna, es un perdón del pecado eterno. Y nosotros anunciamos esta palabra a todos. El siervo de Dios, debe ser humilde como el pastor Oxupar. Debe conocer la gracia y no es que debe contar su pensamiento, debe contar únicamente lo que Dios le muestra. Un siervo que no fue erigido por Dios, los que no fueron llamados por Dios, simplemente hablan de la religión. Y el Evangelio del perdón del pecado, la redención eterna, debe ser anunciado en el mundo entero. Por lo cual, nosotros queremos que el pastor venga a la República de Congo y a mucha gente miserable. Queremos que anuncie el Evangelio. La República de Congo está en el centro de África. Agradecemos ante el Señor Jesús. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. En esta hora nosotros, antes de oír la palabra, vamos a oír el himno del coro. Gracias. Es el tenor solo, es Utejik tenor. Cuando estamos atormentados, mirad el rostro del Señor.
감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. A continuación es el solo del violín, es Chingis Ofmanov, el artista mundial. En el concurso Yasha Haipet ha obtenido el premio Mejor Artista, es profesor del Conservatorio Nacional de San Petersburgo, es el fundador del Festival Awards, como también vamos a oír Do Pace, Bruch Cons y también El amor del Señor Jesús, nuestro Señor Salvador.
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso a Chingis Osmanov. A continuación, vamos a ver al himno, vamos a disfrutar el himno del coro Gracias. Gracias es agradecimiento. Cada uno de los miembros en su corazón tienen el agradecimiento hacia el Señor Jesús y delante de ustedes les está agradeciendo. De tal manera, les está conmoviendo a todos ustedes. Tenemos 3 canciones que nos deleitarán. Die Peace. Jesús me dice para que vaya todo el pueblo, gozaos. Hoy la conductora en su par nos va a conducir. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias.
안녕하세요. 그라샤스 합창단. Soy del bajo del coro Gracias. Shin Sewan, la canción que cantamos ahora, Jesús me llama, conforme a la voluntad del Señor, a donde sea, iré junto con el Señor. Las veces que canto este himno, el Señor que ha guiado mi vida, pienso en Él. Tanto agradecimiento siento. A veces ha habido dificultades, pero el Señor Jesús jamás apartó de mí, siempre estuvo conmigo y me ha dado la gracia. El Señor, sea donde fuere, a donde me lleve, quisiera ir con Él. Muchas gracias. 예수 나를 오라 하네 예수 나를 오라 하네 어디든지 저를 따라 주와 같이 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 저를
백성 기뻐하여라. 하늘의 평화가 전막이 권세 이기고 우리를 구했네. 구세주의 권세하심 다 함께 이리세. 오 반갑고 기쁜 소식 주셨네. 이 땅 위에 평화 주시네. 유대 땅 베들레헴에 하나님 태어나 평화로운 아침에 구원해 주셨네. 온 땅에 평화가 차큰 기쁨 넘치네. 오 기쁘다 반가운 소식 주셨네. 이 땅에 평화 주시네. 양치는 목자들에게 양치는 목자들에게 한창사 나타나 전해주는 이 소식은 세상 대대속한 하나님의 독생 성전 탄생하시리라. 오 기쁘다 반가운 소식 주셨네. 이 땅 위에 평화 주시네. 사랑한 하나님을 무서워 말아라. 온통 너의 몸을 빌어서 탄생하셨네. 높은 곳에 주대 영원 땅에 평화라. 오 반갑고 기쁜 소식 주셨네. 이 땅 위에 평화 주시네.
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias. Cada momento, con un himno tan bello, nos acompaña el coro. Gracias. En esta hora, la palabra de Dios vamos a oír. En este seminario bíblico, el pastor Oxupar es el expositor principal. Después de obtener el perdón del pecado, fuertemente ha anunciado el Evangelio. Con quienes se encuentre, ha anunciado el Evangelio. Aunque se encuentre con un presidente, abriendo la Biblia, ha predicado el Evangelio. Sea un ministro, sea el que esté en medio de la desesperación. Hemos visto cómo fuertemente trabaja el Evangelio. Este Evangelio fuertemente esta noche también trabajará. Entonces el pastor expositor, pastor Oxupar, vamos a invitarlo. Alinchisi. Arikora gracias ayaris paikuna kanko astawan alinkaj coro ichari. Ari violinista conductora paikuna alin mantakanko. Noganchis tukuich isipis paikun takininkuta uyari unas palla ichari. Gaita monachanchis. Kunan pis javaria suntag iskaikajres librota. Iskaika Reyes libro tamas que sunchis capítulos canchis mantapacha versículo mantapacha ñauri sunchis Chanta leseo ganar tata Dios panisganta uyarichis ajinata tata Dios ninqaya puncheca y ahora esta Samaria llakta punkupi uja robaja upiso holgallapi bendicon que arroba cebadas piso holgallapi tanis panerga eliseoga rey peyana painintari Dios pa profetanta nerga si tata Dios panak pacha ventanas kicharing manchega campanis que mangina chukan man nispa eliseo takuticherga kanga kunan Kanya wisniki wanrikunki chaywanpis kanqa chaymanta mana mikunkichu nispa chay pachallata Samaria llaqta punkunpi tawarunas lepranqoyniyuq kasharanku paykunataq paykuna pura ninakuranku imaraykutaq nuqanchis kaypi kashanchis wañuyta suyaspari sichus llaqta ukhumayaykusunman chayqa yarqaymanta wañusunchis kay kikinpi qhipakusun chaypis wañullasuntaq hakurinachis Siriuspa harankuman sichus paykuna kawsayta wasunchis chayqa kawsasunchis wañuchi wasunchaypis wañullasuntaq nispa hinataq isi llaqtinkama Siriuspa harankumarirqanku Siriuspa harankuman chayanankupaqtaq mana pipis chaypi kasharachu ajina karqa imaraykuchu Siriuspa harankupi señorqa uyarichisqa ashka soldadospa purishasqankuta hina ashka caballospata maganakunapaq carretasta ima Siriustaq yuyarqanku kaytaqa israelitas kachaykamuchas chawanchis ititasta Egiptomanta reyestawan paykunata mink'akuspa noqanchispa contranchispi hamunankupaq nispa tutaykamuqtinkama paykunaqa ayqikusqanku ashkallapi saqal payaspa toldos ninkuta ajinataqa kaykamanyawrinchis Tata Dios mana pullata chirarqachari ajinamantapis rollarqata sut'iyaytapis ch'isiyaykuytapis rollarata Tata Dios mana chirillatachu ronchantapis q'uñiytapis ari otoño primavera chaytapis wakichillantaq ari kawsayninchispis mana kusikuykunallos tiapuanchis wakin kuti onquykunapis tiapuanchis wakin kuti ñak'ariykunapis nanaykunapis sapa chaykuna pasaqtin ari chaynaqta noqanchis rikuyatinchis allinmanta Tata Dios llank'ayta ukkutina wasipi kachatin hablar wahimuspaqpitaq ari pastor kaypi chonchu ari
Chanta hermano Kim Joan cáncer nektapay hospital chombopik tarikusqa sokta killasina pasasqa chayrekus cáncernin hasta waña hasta hoykutin chanta doctor nisqa ay es que puchata waña causankin chanta pastor chayrekus qanta wayamuy kunin ari chaykuti piglesianchis carga ugruna carga chonjup chanta paymanis pa hospital mangarinampak qawarimuq hermano menos que chincha chantaraytawan kutimus punin ay pastor doctores ninku pay kawsanantes que punchallatawan ñanispa hasta wampis mana nimat aruyatisuñachu aynamanta qayantin noqapis Juancho mangarispa chanta Juancho mangarishaspa noqa chaych isim predicane karqa wawaywan warmiwan ima kuskamanta rispa chanta warmi imanarqani munasqay hakurinachis horas faltas shaqtin chanta hospital universitario chayman sus hermano qawaraq chayraykus hora falchatin qawaraq rispa chanta horallata parayta munaspa chayaykuspa chanta hermano Kim Joan punku kicharaqtin chanta hermano mana yachakurachu mana yacharaykuchu kashasqanta kawsashasqantachus chanta kama wasanpi kasharqu runa chanta chati qhawariwaytawan watamanta manta kumuykuspa chanta mamantaq kama ñapaqanpi waqaspalla kasharqa chanta doctor nisqa iskay p'unchimanta pay huñupanqa nispa chanta naqa yaykuspa ari chanta punkuta kicharispa hermano wañusqa hina kasharqa hasta wampis warminpata sonqonpi ari mamanpata sonqonpi ari wañuyllata ña susharanku chayraykus umak umuykuspa uyankupis llakipi kaspa chayratupi imatata noqata ukurarqani pastor Oxupar mana kayman hamutin hasta wampis Jesucristo kayman hamunman chay imataq pasanman rish chayta noqata ukurarqani ari Jesucristo kayman hamuqtin chanta hermano Kim Joan warmin ari manaraq cosa wañuchaswanpis paypata sonqonpi mamanpata sonqonpi wañusqaña kacharqa Jesús hamun qosayta salvay ari chanta mamanpis llamataq Jesús qan wawayta kawsachi hinata Jesús man ninkuman Jesús noqa nirqani pay kawsarichinman mana hinallata saqanmanchu nispa chanta hina t'ukurispa ima t'ukuytaq chayamuwarqari ari noqa ukuypipi Señor Jesús kashan chanta noqa watiqmanta nasikuspa chunkas q'uniyuq watayuq kanaykama chanta Coreapi guerra pasaqtin chanta chaypas sinch'iyá riqhay karqa chayraykus noqa suwaspa sinch'imanta llullakuspa hasta wampis noqa Biblia ñawirispa Bibliapi mana hinatachu nispa Tata Dios nin munakuwasqanta Tata Dios noqawan kashasqanta nin chayratumanta pacha Biblia ñawriyta qallarispa ari uqtatan isquimentos uqta ñawrinanpaq chari chanta soqta p'uchaypi Bibliata noqa ñawritukuych'aspa soqta p'unchaypi noqa ñawrita tukuych'ani tukuy Antiguo Nuevo Testamento tukuych'aspa chaymanta p'unchaypi chunka horasta
chanta sokta pucha ñawirispa tukuy Biblia tukuy ch'aspa ñawrita Biblia ukhupi chayman sinch'imanta qhawarispa noqachayra tupi ari ashkha suwaspa ashkha llakuspa astawanpis Biblia ukhuman yaykuspa chay Jesucristo sonqonta noqatarispa Señor Jesús sinch'imanta munakuwan noqa ch'illi runa kani chanta chay kuchukuq warmitapis munakun ciego runatapis munakun 1962 watapi noqapis imatatash chay kutipi tarirqani Biblia ñawirispa chanta kay ofrenda chay rijurimuspa chanta cruzpi huchasni pampachasqa kasqa sinch'imanta chay Bibliapi qalasa kasharqa chay p'unchaymanta pacha noqa tiqray sunquy tiqrakuy qallarispa chaymanta Señor kawsashaspa noqa kawsaynipi llank'ayta qallarispa 1968 watapi noqapis servicio militar tukuy ch'aspa manaraq chayman rishaspa huch iglesiapi kacharani quchan chaypi llank'aspa copastor hina chaymanta cuartelman rispa chanta kutimuytawan cuartelmanta ari chay iglesiapi pasatinaqa mana kusturiyatarqanichu chayraykus evangeliota kimchon chaypi predikayta munarqani chayra tupi noqapis $15 hina tiyaparqa chanta ari wasi masq'irispa servicio militar tukuy ch'aspa mana qolqa tiyaparqachu chaykus mana yacharqanichu mashkhata cuestan wasi mañarikuna chayta chanta kimchonman rispa chaypi wasita rijurqani chanta niwaranku chay sistema prepago chaywan hunt'ayta atiwaq nispa chanta qolqa tiyaparqa chay noqa $15 lla tiyaparqa ari ni chayman yapaykuytapas atirqanichu chanta kimchon chay purispa sapitallay chanta Tata Dios parlaspa Señor haqaypi kan librería Señor haqaypi kan qocha Señor haqaypi kan librería chantapis kallantaq mercado Señor Tata Dios kay pachamanta wasista haywaran runas ninman astawan sirve que evangelio ta predikayta munan kimchoman wasita qoway astawan wasi mask'ana noqapaq chay kutipi $70 chanta noqa wasi yaykunanchay astawan ashka $200 manta noqa ni uq centavollapis tiyaparqachu mana tiyaparqachu mayman rinaypaqpis chanta hamchun ari apaqtan kansan ari chay uyarispalla ari chaypi tiyaparqachu salón culturwanapaq chanta tiempo kaqtin kimchoman rispa ni uq centavo tiyaparqachu chanta Señor qanyanapay hinata mañakuq kani chanta chay p'unchaypis masq'arispa chanta quchanman kutimuspa no hasta laduypi misionero kasharqa pay chay misionero kara inglés chaymanta pay noqa ari inglés chiquitallan parlarispa chanta inglés coreano hina chaqruspa parlarispa qamaymantata hamunki Inglaterramanta hamuni ari imata sutiyki John Anderson niwarqa ari imatataq ruwanki noqa kani misionero niwarqa kusapacha maymantaqkuna rishanki evangelista mana noqa purishallani hina nispa
chanta no piñarikuspa. Imanatata ko misionero hamuspa, chanta purispalla, mana predicaspa, ari viajams hasta wampis viaje evangelístico nispa evangelizanante, ajinata pa imrani kan misionero kaspa kan sinchi pantay pikashanki. Imanatata ko misionero evangelio pa predicanan kati purispalla kashangri. Hasta los ingleses que con caballeros coreanos ningo ay kan imanakso kita je ajinata parlan como hasta wampis pai uyaris paya no chanta pala estamos ahí uspas apitalle chanta mananya pala nicho chanta es que nico kochampi huraik uspa chanta apokton wat mantarina pak automan wicharis pa chanta no garanterani ticket chanta fila rock chanta comisión jonanden sor aris que chunquisa chunca aswan coras carna manta chanta kam kuskaris señor par y mata conanch ese noga wasi ki man poño riati mancho awasi mana alinjo hasta psa con el chanta kuska mantaris pa ari no chanta pantay kuspa chay wasi pikashaspa ari karitu pikating mana yaku karacho pozo ari yaku mayuya manta tomarispa chay tamati no kamamana imana wancho chanta no kamana kuspa chay yaku tapay mayorkane chanta pa to kuich ese mapuñates pa wisanana ay chanta no galaki kuspa ay Anderson ay, perdona, ay, con anagat impuchis, hanes piagot impuchis chanta tawa punchita pay, rispagamos pausananaywan, ajinañak aymanta kaspa chanta tawa punche pasaktin. Chanta pajata rispanin, Anderson, ay perdona, ay pantin noga, yakut impuchis hamukti, kinespa, chemanta pay, niwan, Señor padre, y matagna. Ay, no que mata chanita munaiki. Ni way. No ga kunan kama. Waranga pastores, ministros, misioneros, paikono antingo kune. Hasta un bisni haik arihunichoganta jina. Ariganta recién era tawa puncherek siki. Naga uhtamanya kuita munani. Mana chuhwata tagawante kuiman. Ibra tagawata tagawante kuita munake. Chanta ay no kakawse ni kite chakaita munani ni warga. Chanta no ganarani. Kang kolke Inglaterra manto shamsuki arin. No gamana te puan chupipis yana pawak ni. Chantas tap no ni haik amakita. Ohara ganichu. Mana kolgi ketia puan chahna nispa. Asam no kausliani tata Dios beatinicos ahinata palar gani. Chanta no ganari no sapaku tiere kai kuna pikausanis pa chanta fai asirikos pa wasimpi ari te apont antan kolke imbre kuchus kolke apachim kasam no gamana te apont kolke asnap no sapaku te kant antai kiti apsucheta kawai ma chanta kanta antai kita haywan kino gaman ni chari hasta wampis no ga kausani tata Dios piso y espalla charecos mana no gachepas no antamuna nicho chant imata tagrona itian ni warga pai ka no ga on kausai tamuna kishay no ga pis ari no ga yara kaimanta kashakti pis no ga ni haik mi huna jose shgama campis ni yata Aregan que no pues que chanta che fácil de guardar ay na manda Kim Jong Pik no que se toman que ya nispa chanta penerga
Aripata pikas pa chanta utumanguicharis pay chinkariporqa. Chanta semana pasaqtin apoktonpi ari veranopi q'oñi chantanaqa pataman wicharispa chay monteman manani pi hamunchu. Chanta chaypiro achawrhukuspa pantalonllawan kaspa chaypi tiyaykuspa piluñawrispa chanta wakin kuti ari hamun venada chanta furan añawrinkichu tukinta ari nini chanta payripun ari Biblia ñawirispa ari chanta autos pasan chaytaq degu Juancho Marin chanta autos ayarpaspa ari chanta runas kampanta mana automan wisharinkuch chanta automanta juraykuspa chanta karqa misionero Anderson chanta pay jurayku itawan monteman hamun pay karqa hatun runa chanta nawa juraykuspa chanta pay tinkuspa señor Park ay noqa Gresita munayki imataq ari noqa mañakurqani wasi kimchum hasta amistad Dios colgapachiman wasita tarinapaq kimchumpi allin wasita tarisunchis chanta amanachu kuskamanta cosita munanki niwarqa ari chanta Dios pay mañakutin ari uyarinki imarankutaq mana uyarinkichu naqa mañakuqti hinata naqa chamanta ari chanta hinata t'ukrimamuspa ay tata Dios wasita washasunki nispa chanta kuskamanta paywan tiyayta qallarispa mana ni pikarachu yanapawaq ari warmipis kasarakuspa chanta noqayku pay wisallikuspa chanta warmi wawita kaspa chanta manera wawina sikushatin ari wisan hatun kaqtin tukuy mijuna tukuy ch'akaporqa ni hayk'a noqa runaman nerqanichu ima munayniytapis astanpis tata Dios llaman warmiwan chanta orfanatorio kimcho chayman rispa chanta directora niyta munayku nin imataq nispa tapuriwar chanta naqa kay wakchas paykuna chunka pusaqniyuq hina wataqqa paykuna lawsitankutiyan astawanpis paykuna lawsiptinku imaynataq paykuna ñak'arinqankuri nispa noqa mana nimata mañakusaykichu semanallata sábado p'unchaykama saqi wayku Biblia niqta paykuna creerankuta noqa chayta yachachiyta munani ari qan saqi way director nispa chanta director unaysito qawarispa chanta ruway nin chanta warmi ari wisan hatun kasharqa ay señor munakuwan hinata pay takiykuna yachachispa chanta noqataq Bibliamanta paykunawan parlarispa imaynatachus Jesus imantataq Jesucristopi creena imantataq huchimanta pampachasqa kana chayta na predicaspa chanta mijuna horas chayamuqtin ari noqa agradecista kasharani p'utsapa p'unchaykuna yari kaypi kaspa chanta mijuna sinchi misk'imanta kasharqa chanta mijuna sumaq mijuspa chaykus agradecesqa kaspa chaypi mijuspa ch'isi kama chanta Bibliata yachachispa takiykunata chantapi son kay mundo del corazón chay yachachispa chanta watiqmanta sina wakichispa chay ratupi ari naqa mana qunqatinichu chay agradecimientota 1968 watapi chay kutipi karqa 1961 chaykin karqa 1971 karqa chanta ch'isin mijuspa chanta ch'isi kama naqa predicaspa chanta iskay kilómetro chiquitanwan wasiman kaspa chanta ari noqa purispa
chanta warmi mana kasharachu pay hatun asas mapuriyatinchu chanta qhipata hamuspa chanta wasiman kutimuspa ari chaypi kusisqas kaspa chanta puñuspa qayantin yara qaymanta watiqmanta yachachiq rispa kay huérfanosman kay wakchasman chanta paykuna ari warmita riqsispa kusisqas kasharanku chanta noqa chayartumanta pachakunankama ni hayk'aq noqa nirqanichu runaman mana qolqitiyapuwanchu aynata ni hayk'aq parlarqanichu aswanpis tata Diosllaman ni hayk'aq runaman ninichu chanta noqapis waway qhari kaqtin ni uksantapapis tiapurachu hospitalman rinapaq ari sinch'imanta ñak'riypi kaspa chanta noqa iglesiaman waqayman karchi apuritata paykuna yanapawankuman karqasam noqa mana waqiranichu ari manami huspa ari p'unchaypi nich'isinpis chanta ari chanta pay usinanawan chayra tupi astawan ñak'riypi hina kaspa mana noqa runaman niyta munaranichu tata Dios chay tukuymanta yachara chaypi noqa yacharqani imaynatachus chanta apuritata wisanatin ay imata kanqa wawa lluqsipatin ari chanta sut'iyamuptin chantas ari sut'yananta suyaspa sut'iyayta suqta horas hina kashaqtin qanchis horasta hina chanta warmi paysi pasallara kashaspa chanta pay nirqa noqa imatacha warmi kimanita nispa chanta warmi masqa hamuspa chanta warmi ari nasichikuyta munashaspa chanta kay warmi nirqataq pastora noqa llank'ani kay centro ginecólogo chaypi noqa tiapan licencia parterapaq chanta suyari chanta apurita t'ikurispa altreta hina apuritata t'ikurispa chanta hatun cartera apamuspa chayra tupi waway nasikuspa noqa tata Diospi t'ukurispa noqa waqayta munani uk runa noqa hina pitaq ichari imaraykuta noqata munakuwanki nispa huchasniytapis astawan yuraq rit'i hina yuraq situta tukuchispa mana chayllapichu tukukun astawanpis chanta kay hermana Guasna Martín mana nima karachu chanta t'ikurispa watiqmanta arroz rantispa pakaycha rantispa algasta imaraykuchus wawa nasikarqa chanta chunka horas hina karpan chaypi mijuspa chanta waway nirqani ay qan nasikuspa mesawa kishinki tataykipa nispa chanta asirikurqayku kunanpis ari kunan karqa ceremonia publicación ichari ari chantanapis pastor kaspa imatata runa karqa predicaspa evangelizaspa chantapis astawan qanchis pachaq libros agnasta chantapis libros ruwasqan wakichqanchis astawan bendikunchari chanta ashka chaymanta ganakun chanta huk libro bendikuqtin $15 hina chanta chay ari $15 hina yaykun sutiypi huk watapi chay hamun astawan $100,000 manta chayma dificilchu kawsanapaq ichari tata Dios kawsaynipi kashaspa tata Dios wakichin p'uchaytapis tutatapis kawsayninchispipis kallanta hichari
Punchaykuna ch'isimari ch'akuqhina chanta nimata royatinchikchu sapakuti kay pasaqti ñawtinchista tata Dios qhawarispa tata Diospi atinikuspa ari sinch agradecesqa kashaspa nihayk'a no ni pimanpis nirqanichu ay noqa qolqa necesitanispa tata Dios tukuy imapi yanapaspa noqata sinch agradecesqa tarikuspa ari COVID niqta noqanchispis ari kay Pascua kayshina kaspachanta estadionpi ruwaspa chanta chay evento Pascua chaypi chayamuspa COVID chanta mana saqaspaychari ayknamanta ari online niqta transmitispa noqanchis online niqta predicaspa chantaman charikuspa Pascuapi online niqta ruwaspa chanta sapa rato iskay waranqa riqsinakumuspa sapa sesionchay ratopi ari pastorespi hamuspa tukuy pachapi pastorespi kunataq noqanchiswan parlaqkuna mashkataq kanku astawan uj waranqamantapis paykuna hamuspa chanta noqanchiswan tarikuspa chanta paykuna rijunkumanta kawsasqanchista charikus mancharicuspa chanta noqanchis ukhupi tata Dios kawsashaspa llank'an chay hatunmanta ashka kutipi noqa kayta parlaspa waynaspa noqa Los Ángeles marispa chanta 2007 watapi chay Los Ángeles chaypi hermana pastoraqta kasharqa chanta payta ashka kutipi riqsispa chanta paynawta masq'as hamuspa ama hina kashu wawayta yanapay nispa chanta kay runa Los Angelespi chaypi separakuspa chanta wawallanwan tiyakuspa chanta pay contadora kaspa chanta ari llank'aspa chaypi pay ashka qolqay ganaspa chanta pay sinch'is sumaqmanta wawanta uywayta munarqa chanta chapinmarispa aswan allinkaq pantalonta manzana rantispa hinata wawanta pay uywaspa ari Estados Unidospi ashkas drogaditos kanku chanta escuelapipis chanta kay wawa drogakuyta qallarisqa astawan imataq karqa uj p'unchay ari armayuq kaspa bolsillonpi chanta maman ari wawaq yaspa nin waway qan tukuy ima kanki noqapaq mamayki sapa kutunchikuymuna asapas qan niqta mana noqa wañunichu chanta wawan maman qhawarispa nin mamay ama hina kaychu ari ama hina kaychu noqa mana munayninaqta chaynata kawsani noqa wañupuyta munani astawan chunka kuti sapa p'unchay astapas mana atinichu astawan imaraykutaq qanpis kanki ay noqa wañupuyta munani chanta mama kinsa kuti noqaman hamuspa chanta pay sinch'imanta mañakuspa
chanta no che wawan nekta chanta viejas pandergan no kawai kita korea mang apa ti mancho ari apa chanta nakapay ta korea mang pusamuspa sakta kilata kuskamantak pavantia kuspa chanta pantalones likisgatia porga ari tukuy ajina warkurasakas chanta paita rihuitawa amanta ronkishan kaita ayna tamana narganichu ari Jesucristo nehlata parlaspa chanta kinsa killaña kahtin ari Señor Jesús kay kochekwarmita emrakutakan kochek ay emrakuta mana hinata narachu Biblia kicharispa chanta payman parlarispa chanta kinsa killa kishatin kay wawa Jesucristo crespa pay huchamanta pampachan sakara chanta sinchimanta kawsaynintik rasa kaspa ariuhkutita tanhamuspa chanta tataygan kusisqachukankini noqa sinch'i kusisakani tatayqanpis Jesucristopi crey chanta tatan waqayta allarispa pastor wawayku sinch'imanta tikran payban comarispa chanta olqapamun chanta nirqa pastor ari kaytayutamnani chanta no ari olqayutinaqa hap eqaspa chanta saqta killakuripqispa ajinamanta Estados Unidos man kutipuspa chanta kutimunkichimanta Coreaman riqtiki kunantamanta trabakusunchiknin chanta kay wawa ari manchiktimanki noqa mana munanichu imaynata mana ganas tiyapusunkichu ari may k'akamanta hina kawsanki ari chay sonqo nukhupi huchamanta pampachasa kaspa chaypi Jesucristo kasharqa chanta nijay drogamanta yurikurqañachu kinsa killa pasaspa saqta killa pasatin chaymanta veranopi ari kawsatinkaraq chunka pusaqniyuq iskay chunkatasniyuq ajina chanta paykuna iglesiaman hamuspa ari ajinamanta pay sinch'imanta tigrasa kashara chaymanta qhipan watata suqta chunka ajina waynas hamuspa chanta 2001 watapipis tukuy niqmanta hamuspa pishqa waranqa hina iglesiaman hamuspa chanta noqayku ari aywayuq wakichispa Fraternidad Internacional de Jóvenes kunan kay tukuy pachapi ari waynaspis paykuna sinch'imanta tigrasa kashanku Estados Unidos mantapis ashkha tatasninku waqyamanku niwanku chanta pastor ari wawayku tigrasa kashannin sonqonchis ukhuman Jesucristo yaykunchaymi ari mana ni uqllapis qhipukunqachu mana tigrasqa kaspa drogaditopis kachun pukllaykuna machisqapis kachun machaq runapis kachun Señor Jesús chay sonqopi ari qhipakuspa chanta Jesucristo yawrinata huchamanta pampachasa kaspa ajinamanta tigrasa kaspa tukuy pachapikunanpis waranqa pastores noqanchis kuskamanta paykunapis
comunión ruaspa chanta noqapis hasta todo chunka presente son tingukuspa chanta sut eta pastoramos pas suatin manta chanta imagínate tas noqapay tinkorani ari chaga ari chantapis is kaisi pasas hagay mangarispa chanta paykuna ari música raspa sumaqmanta takirinku chay p'unchay graduación karqa chanta chayman paykuna takiq risanku Koreamanta maykuta kitamunayku imaraykutaq ari raykunamaqa programa kichisqaña nin mana ni pitiratinchu kusapacha kunan qhawarillasayku mana nimarasaykuchu nispa chanta wakichaq nin kunan runaskashan kuña astawanpas rimanaraq chayamunchu kankunata kitamunaykichu ari takisayku nispa chanta mashkhata kinsata chanta takiqallarispa chanta uqta takiq shaqtinku rayhamuspa ari paykuna kanku sipasas takiqkuna chanta ray tiyaykukuspa chanta tukuy ch'aspa graduación chanta ray nin ari chay takiq sipasas hamuchunku nin chanta ray ari makin q'apiris maymantataq hamunkichis Coreamanta imatataq qankusinchis itakinkis ari nuqayku takiytaychaqayku nispa chanta chunka llamutin a fundador hamunqa nin chanta ray nin ministroman ari chanta llamutin pastor Oxupachamutin qan nuqaman pusamuway nispa ari chay nuqa sutanimarispa chanta avianmanta rayk'uytawan chanta rayk'utin uranaman qanchu pastor Oxupakanki chanta salapi chayman pusaspa chanta ministro nuqaman rayniwan qan nuqa qanta pusanaypaq nin chanta nuqa palacio kamarispa chaypi raywan tinkuspa ari nuqa imatataq rayman nuqa evangeliollata parlarispa kay huchapan pachanamanta ari chanta raywan tinkuspa hichanantin mashkha tiempo tataq kan chanta 15 chunka 5 minutos llata chanta nuqa qallariyta napaykuspa chanta 5 minutos pasaqtin chanta 15 chunka minutos llaña karqa chanta reloj qhawarispa 15 chunka minutosta Jesucristo llawarnin imata huchamanta pampachasqa chayta parlarispa aginamanta pay palabra uyarispa chanta pastor uchikantawan qan palabrata parlariway nispa chanta watiqmanta 15 chunka minutostawan parlarispa chanta watiqmanta predicaspa chanta pay ñawis ninwan qhawariwan ari qankutriwankis chirari imatas qhawashawanchit nuqa mana ñawinta qhawariyatranchu nuqa inglesa mana parlayatranichu chanta pastor papanwan pay traducispa chanta tiqmanta mañakuspa ari predicanaypaq chanta 15 chunka minutustawan parlarispa chanta 15 kuti 15 chunka minutusta qisq'un chunka minutusta parlarispa chay hinamanta ray huchanmanta pampachasqa karqa ari kunanpis iskay pastor hamuspa suatinimanta chanta paykuna niqta ray carta apachimusqa chanta sut'iyayta paykuna ari ñawirirqankuychari ari ray qhawarispa chanta nin pastor nuqa hallp'ata qusayki kay pirway wasiykipaq ruwakuy nin chantapis aywayaqpaqpis ruwallayta chanta hallp'a qhawarispa ala cantumpi karqa aswanpis waynas mana autokanchu mana riyatispa chanta manachu llaqta chawpipi kaqta quyatuwankiman nispa ari chanta hallp'anta payqa warqa mayninpitaq kara ari chanta chayman raqani chay lugar k'achito kaspa chanta riman nispa qoy astawan hallp'asta nispa
chanta uhatun tawan haywaspa. Ari kunan wasiro shanku chanta ñapaqan pitaq kashan kancha. Ari chayta ruwashanku. Chanta reysinch'i kusisa kasharqa. Ari animpapis noqa COVID nekta mana riyatispa. Chanta otoño pirispa. Suatinipi. Kay waranqa iglesina kaspa chanta pastores kuskachakuspa. Campañas wakichispa. Chanta puche pastores. Ari chanta paykuna kuskachakuspa. Noqanchis ari palabra llata willaspa ichari chanta kunankutipis iskay hamunku. Chayraykus Tata Dios. Pay ruwanch'isitapis p'unchaytapis Bibliapi hinamanta nishan. Mana ñawpata p'unchaychamarqa ñawpata ch'isi hamuspa chanta ch'isi p'unchay ahina katinchay ñawpakaq p'unchay. Qankunapis kawsayniykichispi kan huk p'unchay. Chantapis ch'isipis kallantaq. Chanta uktin kukuspa. Ari chanta hasta allin kuskachakunaychis sonqonchista Tata Dios sonqonwan. Chanta sonqonchista Tata Dios sonqonwan kuskachakuspa. Ari mana ñapaychu astawanpis Tata Dios ari munaniman tukun. Ari kunan p'unchaypis periodicospi. Chaypi churasanku noqa nekta. Ari Israel marisqayta chanta chayrapiwan tinkukusqata pay astawan kuraq kamachichari. Chanta Bibliamanta palarispa. Ari Israelpi paykuna mana Jesucristota qhawarinkuchu ni Nuevo Testamentotapis riqsinkuchu. Chanta noqa paykunaman palarispa. Chanta judíos ninkuku chunka mandamientos juntasqankuta. Chanta noqani mana nipipis kanchu chay chunka mandamientosta junt'anin. Chanta payman yachachispa. Israel imraykutaq pay tukuy pachawan tipachikun. Chanta noqa chay hinata palarispa. Tata Dios noqanchisman chunka mandamientos taywaspa niwanchis junt'ankichis sinch'imanta chay yaykuspa bendición tukuymapis bendición hap'ikunkichis astawanpis Israelitas naranku noqayku junt'asayku tukuyninta nispa. Chay Exodospi nishan chayraykus chayta nispa junt'asayku nispa junt'ikis chay bendición tarikis mana chaytaq maldisisqa kankichis nispa. Kay pachapi ari mana kanchu ni ukllapis chay chunka mandamientos junt'a ni ukllapis kanchu. Ari chanta paykuna hinamanta hap'ichisa kaspa Babiloniaman apachisa karanku. Tata Dios chay chunka mandamientosta saqwarqanchis chaypi. Huchaka Santa Rasunanchispaq saqwarqanchis. Ari Bibliapi Tata Dios Exodopi qan uyariwanki chay qan junt'anki chay palabrayta yaykuspa bendición tarinki. Ari yaykuspa lawsispa bendición tukuy imaykipis bendición. Ari karurunapis bendición. Bendición, bendición, bendición. Ari chanta
Ariñao panakanchis chay caldo bendición, bendición, bendición. Hasta wampis. Chay chunka mandamientos ari mana kanchu niuj nallapchayta junt'aj. Chayraykus mana niujllapis kaspa. Tukuy mahut etis planteamiento Biblia junt'anki chay bendición mana chaytaj maldicisa kanki. Ari chanta maldición tukuy niqpaj kaspa. Chanta naqa ganipa primavera perispa chanta ari rabino antinkuspa payman Biblia manta palarispa ari chanta ñapan manchukuyuspa ari ujora programas pa chanta hasta tawa horas palarispa chanta rabino ni chunka mandamientos nanchis tiyanispa chanta naqa payman tapurispa. Akaya chankichu maymanta chay chunka mandamiento churanchita arka komanin archayta yachaninin chanta kaya chankichu mataq churakunchayta mana niwan ari ashkas mana chanku chanta noqa nirqani tapa wisq'aykuspa churananchis tiyan nin ahinata nishan nispa chanta noqapis chay Bibliata ñawpaj ñawirispa imaraykutaq tapa wisq'aykuspa niwanchis chaymi churaykunchita mana noqapis chayta entiende atispa ari Bibliata hawrisunchis Éxodo libro Jorsenses Kachunka Pishqayuq manta pacha chaypi ajinamanta nisha chaywanqa chay arqari pirqaykuy chay ukhumantaq leyta churaykuy mayqintachus noqa qusqayki chayta anata nishan chay tapa wisq'aykuspa nishan kaypi churaykunanta chay arka ukhuman chanta ukurinkichiri abuela qayachankichu elefanteta ladramuchayta manani urkuta mana yachankichu heladera wisq'arispa chay elefante chanta wisq'aykunak tiyan ahinata wawas ninku qayachankichu imaynatataq hipopótamota churayta heladeraman tapa wisq'araspa mananin ari punku wisq'araspa elefante urquspa chaymi hipopótamo churaykun chanta punku wisq'aykuy ari Biblia pipis kay tapa propiciatorio niyta manan imaraykutaq propiciatorio ari chay muspanapaq hina imaraykutaq propiciatorio nin arqaq tapanta ari kaypi kashan piano ichari ari kaypi kay pianoqta tapan kashan aynaqa wisq'alat nish ari ajinata kisharikun kay tapan astawanpis ari wisq'araspa chanta tapa wisq'ayuspa chanta wisq'arasqa saqayspa ari chanta chayman chay kamachichuraykuspa chanta wisq'aykun chanta hinata nishan ari Biblia astawanpis imanintaq ari propiciatorio churaykuspa chayman churaykuy chay testimonita nin chanta Biblia ñawirispa ukmanta kayta qhawarispa imaraykutaq chayman churanata nin ari chanta punku wisq'araspa chay chunka mandamientos churanati Biblia baynata nishani chayri qhawrisunchis iskay chunkuq niyuqta chaywanqa chay arkata
perqaykuy chay ukhumantaq leyta churaykunki mayqintachus noqasqayki chayta nishan ari chaylaykunata churaykuspa chanta mana entendiatispa noqa t'ukurispa chanta punku kicharispa chanta chayman kay tablas churaykuspa leymata chanta noqa t'ukurispa ari chanta punku kicharispa chaypintaq ama qhawcha kay chunka mandamientosta chayta niyta munashan chantapis chunka mandamientos saqaspa wisq'aykuspa ari chaytapa propiciatorio niyta munan ari chanta qankunapis huchallikuspa chanta chay nathusqasqa kaspa ari tata Dios nin tapaykuy chay propiciatoriota mana kicharikunanpaq noqa ari noqa mana delicado kani ari chanta noqarispa Bibliapi masqarispa ari kay hinamanta palaq noqalla kani tata Dios imatataq astawan nikun ari picha chaylaykunata hunt'ay munaqkuna ni hunt'aytapas atinkuchasqami hunt'asaq chayku tukuy ninku maldecisa kanku amén ari kunan p'unchaypis pastor mana chayaqkuna ninku hunt'aychis kay chunka mandamientosta nin aswanpis mana kanchu ni uyapi chay chunka mandamientosta hunt'aq chayraykus nin ama qhawnanta kay chunka mandamientos churaspa chanta wisq'aykuy chaytapanta nishan ari qankuna kayta qhawrichis ari noqa mana parlallanichu astawan waranqa kutis ñawirispa sapa hunaqta masq'arispa hinata ñawirini ari Israelpipis rabinuwan ari chanta noqa manakuspa payta atipaspa chayraykus Israelpi ari chay Eli chay tiempopi aswan mana allinmanta kaspa imaraykuchus sacerdote aklaspa ari wawallanta aklasqa Ofni Fines kay iskay ninku chanta warmista qhawarispa chay tabernaculopi ari paykuna pantaypi kaspa hinamanta maldecesqa kaspa chanta Filistos maqanakuypi atipachikuspa chanta hinamanta arcataqa lluchikuranku chanta arca qachikuspa chanta Ofni Fines chanta paykuna wañuqtinkupis chanta Eli ari urmaykuspa chanta paypis hinamanta wañuspa Eli ari Leviticopi chay palashan ari waqkunatapis sacerdote akllanakarqa astawanpis iskaynin churisnin wañuqtin chay arca Filisteo qachuqtinku chanta chay arca apaqtin mana ni pikarachu chay arca hap'iqaq ari chay sinchi llakiymanta kaspa chayraykus ari runas mana nimachaspa chanta ari arca qhawarispa qharisunsimanta chaykupi kan chanta paykuna tapata wisq'araspa chanta phishqa waranqa hina runas wañuspa chay chunka mandamiento tata Dios mana munanchu chay hunt'ananchista amén noqanchis mana chaylay hunt'atinchis imaraykuchus no ch'iqli runas kanchis noqanchis mana kasuyachanchichu ojaris sumakiykichista pita hunt'an chay chunka leysta ni uqllapis
Ari Tata Dios mana chichunka mandamientos untanachista. Tata Dios kuyakuninta haywayta munawanchis. Chayle chaychunka mandamientos nata. Mana kachu ni ujllapis ni ujllapis. Ari Jeremías qhawarisunchis. Jeremías pi ahinata palashan. Ahinata nishan. Tata Dios pan nillanta unche hamonga. Chay unche pitaq Israel wan Judá wan ima musuq tratuta ruwasaq. Chay musuq tratu mana chay ñan patatas ninkuwan ruwarqani hina chukanga. Ari paykuna Israel junt'asaykunispa chantanin Deuteronomio qan junt'ankichay lawsaqtiki bendición kutimuspa bendición ari chanto ave uywasniykipis runasniyki churisniykipis chay tukuypis ahina bendición nishankichari nasñapata pullaq kanchis sopa de bendición ari chanto picha mana junt'anchayta chay yaykutin maldición lawsinchay maldición tukuy imapis maldición. Ari kanchu pillapis qankramanta layta junt'aq mana ni ujllapis chiri tukuy ley tukuy nuqanchista maldición man pusanchis chayraykus Tata Dios. Ari chanta aqan coreana iglesia chaqay chanta nuqa ari runata hina rasayki nin algo chanta algo imanintaq hinata ningichari. Ari algo ari runa nisqan atinmanchu runa ari Tata Dios maninta junta chay algo hina chay algo mana runa kanmanchu tukuy pachapi kunanin juntas hasta mana ni ujllapis kanchu mana kanchu ni ujllapis chay chunka mandamientos ta ari churas tapaykuspa chay propiciatorio ari kuyakuyna Tata Dios kuyakuyninta haywanawanchispa chay tapa wisq'asqa karantiyan kuyakuyninta haywanawanchispa entiendenkichischu chanta ley chay ukhupi kaspa astawan ari mana kanchu nipi ari junta astawan tukuy ñak'animarinkuman kunanpis ashkha runas chay chunka mandamientos manta Tata Dios nuqanchis mana chay chunka mandamientos atisunmanchis anata palinankutiyan qankuna entiendenkichischu kuyakuyniykita haywaway ama hina kaychu chanta Tata Dios Israelman ari chay ayllun karqapis ari nirqa junt'ankichis chay ari bendición mana junt'ankichayta maldición chanta tukuyninku ari Babilonia mapaspa kunapis Jeremías 15:5 ari junt'ankichis chay bendición ap'ikis mana chayta maldición ari nisqanman hina maldición ta haywaspa hasta kan palabra qankuna uyariyta munankichischu ari uyariykichis tiyankayta entiendenkichischu ima palabrata imanakutaq kinsalla kutichimkis ima palabrata qankuna uyariyta munankichischu ari uyarisunchis Jeremías 15:5 versículo 15 llapita kaypiri hurimun ichari Tata Dios ñanta unchay hamanqa chay p'unchaypitaq Esilon Judawan ima musuq tratu ruwasaq ari kay ñawpakaq trato
chunka mandamientos nectarios carga junto a que llega bendición manacheta maldición chanta kairunas mana repara cuspa kunan ninko junto se kotoko ininta arimana cancho ni uhla pes junto a manta maldices recaspa Babilonia mapachis recaspa ari Jerusalén pes rupai cosa caspa chanta toko y poncos pes rupas recaspa ari ajina montaña ari pitari cuspa ya era tu pitata Dios. Jeremías 15 chunkohniah pinin. Tata Dios nilianta hup unche hamagachay unche pita kesilong hudawang imamos otra totarwasak. No hapis. Ari kari waway kaspachanta kay waway. Waway ari tatay. Ari waway kang uyerong kichay no kasumak tukoy mis istaran tepseke. Mana chetak mana tepsekich. Ako sa pacha. Ari pa yung kilan to erewang ka janta kari ka mano yung erewang kicho ni mo na tapos ay kicho ni matapos ay kicho repoy ari ay naman tonyo pong mangichari nakanchis pis kikilan pitah kaspa Tata Dios yung mandamientos tahayos pa Israelitas ma pa yung to crispa ay señor metadano ka juntas sakit ano kanchas runas kanchas ay matadruna mana algo pesuruna hina ka usang mancho amanate chuno kay kopes ari manate say kocho manhunt ay ates pa kay Tata Dios kamachininta hasta ko na puncherunas ari ninko hut asay kunspa mana kancho ni uhlapis tukuininta hunt ari makikiso ari speta hunt eting mana kancho ni pipis ari mana kancho ni uhlapis ning Chairaikos arimana junt eatespa junt ankichay arrepentis kagan que mana chetak mana imaraiko tapay ko naranko chanta maldición chayamos pa manta maldición hamos pa ari Babilonia mapachis rakas pa chanta rey arimana Babilonia pa kapakos pa Chantare Babilonia manta. Chanta nyaunya pagaem piwanchispa. Ari wawas ninkota, ari rei pata wawas ninta. Ari ajina manta maldición tap ingichari. Ari Tata Dios lenta mana junti atin chicho kan kuna pes kapra kisjare junti ate kun spa chega ari kan kuna algo cause te manchuruna hina ari cause te mas toms mana palating mancho mana estiating mancho mana hina ta palat sung mancho algo mana runa hina kan mancho mata tahruating waik uita soparuas pa manhas pa mana tincho kallari manta pacha mana tincho kallari manta pacha Dios mana suera gachino ganchis kay manta ben sunt anachita paya charak sich manta junt ek bendición taksek ari junt asay ko tokoy ninta ari charekos tokoy nin ko maldisis rakas pachanta Israelitas ari Babilonia mga pachis karanko Ahina manta Jeremías 15 chunka uhneh pipis. Tata Dios ganillanta unchay hamonga. Chep unchay pitach Israelon judawang ima musok trato taruasak. Ahina tanishan musok trato taruasak nisnya pakak trato chay chunka mandamientos. Junt enkichay mandamientos chay bendición tap enke mana chetak maldición. Arimana gancho niuhla pichetak junt ahina manta maldices akas pentinen kichicho. Ari chanta chay wano ganchispis ari mana bendición apis chay raiku Tata Dios nin ari musok trato taruanga nin no kaya kawarispa Tata Dios ari no ganchis mana junt etinchischo ari musok leitaos pa chanta ni wanchis 15 chunka iskaineope
Chay musuqtataqa mana chay ñampatatas ninkuwan ruwarqani hinachu kanga mayk'aqchus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykunawan tratuta ruwasqayta mana hunt'arankuchu nuqa qosanku hina kashaqti nispa ni tata Diosqa Moisés wañupan pidakunan pusuwasunchis chaymantamanta mana rik'amunchu ari ajinamanta chanta ley hamuspa kinsa waranqa runas wañusqa kaspa ari qallarimanta mana hunt'aspa kinsa chunkinsap Haqay p'unchaykunapi Israelwan tratuta ruwasaq chay tratuqa kay hina kanqa leyniyta yuyayninkuman churaykusaq sunqusninkupita qillqaykuskullasaqtaq nuqa Diosninku kasaq paykunataq aylluyku kanqanku nispa nin tata Diosqa kinsa chunka mana pipis runa masinta yachachinqachu nitaq wawqintapis ninqachu tata Diospa riqsiy nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'amanta kuraq kama nuqa saqra ruwasqasninkuta pampachasaq mana ñataq hayk'aqpis huchankumanta yuyarikusaqchu nuqa Tata Dios ninmi chayta nini ari hinata nisha huchayuq kaspa nuqanchis huchasapas kanchis imanatataq nuqanchis hunt'ayta atisumanta Diospa leyninta ari kunankama runas ninku ari astawan tukuy llullasqanku mana kanchu ni ukllapis ari kay mandamientos sunt'aqa entiendenkichischu chayraykus tata Dios runa munakuspa chanta Babiloniamapasqa kaspa astawan tata Dios wawasnin kanchis ari chayraykus leywan mana kawsay atispa hunt'anki chay bendición ap'inki mana chaytaq maldición ari hinamanta musuq trato ruwaspa ari qhawrisunchis kinsa chunka tawayuqmanta kinsa yuqmanta haqay p'unchaykunapi tata Dios haqay p'unchaykunapi Israelwan tratuta ruwasaq chay tratuqa kay hina kanqa leyniyta yuyayninkuman churasaq sunqusninkumanta qillqaykullasaqta nuqa Diosninku kasaq paykunata aylluyku kanqanku nispa nin tata Diosqa ari huchasninkuta pampachasaq ni hayk'aq yuyarikusunchis huchasninkumanta kay musuq tratuqa amén ari nuqanchis kayta hunt'atinchis ari nuqa pampachasayki ari mana nuqachu tata Dios ruwanqa nin amén ari tata Dios Jesucristo kachamuspa huchasninchis pampachananpaq ari Biblia sinch'imanta p'unchay Señor Jesús ari yachachaspa chanta huchachakuq warmi hamuspa chanta escribas ninku kay warmi huchachakuypi hap'ichikun ichari ley Moisés pata leyninpi kay hina warmis nin ari rumi ch'anqawan chinata astawanpis qan imaninkita hinata parlanku ichari Señor Jesús makinwan hallp'api qillqaspa imaraykutaq qillqan nin ari musuq tratuta ruwanqani ari hinamanta musuq tratu ruwaspa ari hunt'anki chay bendición tap'inki mana chaytaq maldición musuq tratuni nuqa saqra ruwasqasninkuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu nin ari kunanqa huchakun chanta mana ari waqñan ninkanchu pay rumi ch'anqaywan kananpaq ari chanta Señor Jesús ni nuqapis huchallichiykichu ari hinata musuq trato nishan nuqanchis mana hunt'atispa hunt'asumamsanta ruwanchis chanta mana uyarispa ninchis
Ari uhpi manahun tancay ari pantay konya. Ari pay mana kay trong ichari mana alin achaq ang nisqanta ch'astawanpis. Ari Coreapi kan ashkales chanta pantay kuncha imanintaq ari cárcel marinantian suqta pantay guspa. Ari astawanpis leynaqta uqllatapis pantay kunchay. Ari chaykustata Dios Señor Jesús kachamuspa chanta huchasninchikta ñak'archisqa kaspallawarninta hich'aspa chanta ruwaspa chaypi huchasninchis pampachasa kananpaq chayraykus nishan noqa sara ruwasqas ninkuta pampachasa mana ñataq hayk'apis huchasninkumanta yurikusaqchu nishan leypi ayna nishan chay tapata chay propiciatorio chay tapaykuspa chay khuyakunapaq ari leyta tapaykuspa mana riqhatispa chanta khuyakuyta haywanatiyan asnapis kisharin chay ley watiqmanta kawsarimunqa. Ari kunapas ashka runa sunt'ayta munankun. Chanta ninchanta chay p'unchaykunamanta huchasninkuta pampachasaq nihayk'aq huchasninkumanta yurikusaqñachu nishan huchasninchistapis pampachaspa chay musuq nisqan tata Diospata ari mana pampachanman chay tata Dios llullakanman ichari ari pay pampachan nihayk'aq yurikunqa huchasninchismanta. Ari ashka sunt'ayta muskunan ay señor ay kusarwani awatiqmanta llakuni. Ari ajinamanta ari huchallikun mana ripakuspa chanta tata Dios noqanchisman musuq tratuta haywawanchis kay musuqli imanakutas nawanchis pura mana kanchu ni uqllapis kay ley hunt'aq. Ari chayraykus musuq trato haywanchis chaypi nishan noqa huchasninkuta sara ruwasqasninkuta pampachasaq mana ñataq hayk'apis yurikusaqchu huchasninkus anata nishan chayraykus tata Dios ari kunan pay mana huchanchista pampachanchay ari mana uyarishanchischu Señor Jesús huchasninchista pampachayña. Astampis runas mana yachaspa ñak'rikusimarinko paykunawan mana nima riatinchis charin noqanchis. Ari noqanchikta Jesucristo ñak'ar richisqa kaspuchinis pampachan. Ari mana naq pachamarinchichu hunt'aspachu. Ari hunt'achay bendición taraqnin astampis mana kanchu niqllapis tukuy leyta hunt'aq Romanos pipis ima nishantaq. Mana kanchu ni uqllapis ari ruwasqa signiqta justificasqa kanqachu nin astawanpis runas ari ninku noqanchis atinchis chanta ninku mana tikuchu khuyarikuwayku chanta chaypi Jesucristo nin nihayk'aq yurikusaqchuchus nikichinaqta Jesucristo llawarin niqta pay ñak'arichisqa kaspa tukuy huchasninchista Señor Jesús hap'ikuspa chaymanta noqapis limpu kani noqapis justo kani. Ari pay huchasninkuta pampachaspa nihayk'aq huchasninkumanta yurikusaqchu nispa ashka runas ari mana sinch'imanta Biblia ñawirinkuchu noqapis novelasta ñawirispa ari iskay kuti ñawirispa chay sumaqmanta chanta chay libro ñawirispa chanta sumaqmanta karqa chanta iskay kuti ñawirqan chay librota
chanta quien sacote ñawiri te manani kusamanta chkarga chanta tau kutita ni ñawirita pasatraga ñacho hasta wampis no ka arikai libro ñawrini hasta wan chanta nargani mashka kutata chus ñawirisqayta hasta uharanga kutmantu ñawirispa charakus kay palabra manhina Arias ampes Jesucristo kakunata ñak arichis akarqa huchas ninchis nekta chantanin ari paypi krenanchis amen Ari Jesus tukuy ñak ari apis puchinatan chanta krenchis huchas ninchis pampachasa kasanta kunanqankunata tisu llakankichis chanta manikotikis uyarisunkichis chanta Espíritu Santo naqta kunan Biblia ñawritikis palasunkichis ahinamanta sonqollakankichis ñak'ariyamuqtinpis ari ñak'ripiraq kaspa chanta chunka mandamientosta hunt'ayta munashanku kay samarikuna p'unchay hunt'anapis kay samarikuna p'unchay chaynita munan Jesucristo Ari Jesucristo ñapamuspa tukuy chay ari saqananin chaypa hamuspa samarikuna p'unchay ari runas ñak'arinku imarakus mana Biblia chaqamanta riqsinkuchu ari napas kusisa kaspa chanta Señor Jesuswan purispa Señor ñankicharispa waranqa runas noqanchiswan Ari ganipas Brasil marispa chaypi hatun iglesia kaspa Ari chanta pastanin kay iglesia que qampatanin chanta pastor maychika manasqaykita hamaytawan yanapayku nispa ashka iglesias kunan kuskachasa kayta munankunanchiswan kay Hucha pampacha naman palas kanchis naqta kunan Jesucristo llawanin naqta ari mana le imaginachu kawsanchis kan musuq ley chay espíritu kawsaymanta arllanta Jesus makinwan qillqaspa kay musuq tratuta ari chanta chay musuq tratunata kunaripi amaña kuchirikuchu asnas kanchis chay kuchikuwarmi hina leynata tukuy malsisa kananchis tiyan hasta wampis musuq tratunata nochis juzgasqa kaspa noqa payka nochis pampachasqa ni hayka awchayninkunawan tiyarikusaqchu ari Señor Jesus ahinamanta niwanchis Tata Dios ni hayka aqyarikuñachu huchas ninchismanta ari sisa kashankichis ichari kunan kay palabrapi creychis Ari q'ayatawan palarisunchis kay kama palarisunchis Ari qankuna ñapaqaychis porque tukuy mamata parlayta munani ari entendewaychis Ari kunan ama niychischu layta t'usaykunapispa entiendenkichischu Señor noqa mana hunt'atinchu aynata niychis Ari qankuna mana hunt'atinkichischu ama niychischu ari hunt'asayku nispa qankuna mana hunt'atinkichis mana kanchu niyuqllapi chiraykus Tata Dios ari musuq tratu runan karqa Jeremías 15:5 ari noqa chay Israel manispa chanta rabinupis kusisa kasharqa ari chanta kunan kutipis Israel marispa chanta tukuy ch'aspa ari prensa tukuy qillqaspa noqapas agradecespa kunan tukuy pachapi kay evangelio willaspa Jesucristo llawarinata uchamanta pampachasa kaspa ari hina Jesuspi creespa noqata priyta munani Jesucristo cruzpi chakatasqa ñak'arin ichari pi huchan niqtataq ari chay hinamanta tukuchus nikis limpuchasqa chari kunan manaña huch'ushkankichis Tata Dios nin limpu kasanchista kunan Tata Dios wan kuskamanta ari kuskamanta kawsaychis Tata Dios bendicionqachis kunan mañakusunchis
Tata Dios. Sinchimanta huchasapa runas kaspas pasamos Jesucristo amuspa huchamanta Kachus Pashkanos mana biblioteca renko huchasapa koteningo paikuna Ari junt unas palla astams ni chamana ni pi junt atinanta Jetisils manoyaris patuco y le con la mañana le tates que coninata galleta monanchi Señor Jesús tu cuyas ninchis pampachas pa Aria hinota bendición tapita manichis sapa ninchis runaspis Ari manani piña caricao se maris pa ay no te chinis pampachas pa chantates bendiciones ay no te me coches Señor Cristo su tempe amén.